Teaching College Podcast in Canadon Tanna Nihin hi Marang Holin Reformation Day anti Rem Tannak ni Thongkhanjanga Slaser Ilio yi October ni som thumle ni khada khan Martin Luther ni Germany Rami Wittenberg te mi Khrifa buwa hin achatial mi achet point som kwa le panga aitel mi hi a bet ni khase phunang chima chun achatial mi kha thier in chu biak in kutka chun avakhen ni chu I can me at 95 thesis tisle achatial mi point in kan rela chun point som kwa le panga arak itel timi kha kan mu mi chu se chuni chun khrifa kan zum nak tam pi hi akan thlani abikin Roman Catholic zum nakin Protestant ti evan chuani zong asi ti ya hin kan ti ya chun kampal men lai lo ma hi khrifa zum nak long Europe rama hin thlen nak arak selawi anma ram khero anaka se adangdang ram konga zonga hin sipwai le kong zonga hin anruanak anmu ning ana shwaining vialte hi patak te in chu Martin Luther ruanga chun arak ikleng timi kha tuambia kan mu mi chu ase tutana hin toy te in kan ni zong ram than nak ni timi hi kan khrifa bu chewa hin man le chu ni chu kong le chu liawi reformers timi nani andak chimi thongtobia na hi chimthan le rel than hi abya pingai wa ti ya hin karwa churonga chon ni chana hin hi tuambia toite hi tutan kan podcast chim kan du mi chu ase Martin Luther chu kan thai ban token Roman Catholic chompiak nak hi azau tega hin arel tega John abikin pathian bia hi arel tega hin tampin pathian bia he ai kalmi pe tampi akan chompiak hi temi hi arak mu chuak e chu ai kalmi chunga abyapi chammi somkwa le panga kha arak tial mi asi timi kha atunaya kan chimban tokin ase chu somkwa le panga di lakin chun tu chuna hin hi podcast te hin chimok atharai lo seman se lo hi reformation timi repthan nak pi ni evan chwa pi mi amuru pi zum nak panga asi tia kan ruwa mi Latin Holin 5 solars tisle solars timi kha solar panga kan tila chu makhate kha tutana hin vani shopning lo ti mi hi kasadu tha chu ase le hi reformation pi hi di lakin kamwan zau taka hin hi zum na panga te ni hin avan huap ko ruwa ti jong hi ruana ka ngei phone le chu panga te chu pakhanu pakhat van zau taw se pakhat naga chun zeida kan hu tia chun sola scriptura tisele Latin Holin and chimi marang Holin chun scripture alone timi chu Bible long hi si timi te kha chu zum nak chu arak se kan thai ban tukin reformers mi Martin Luther ban tuk na ni hin Bible cha hi abya pi tuk khrifa bu phunglam le chon minung nol ngei nak slowin tak chu kan zum nak le nifatin te kan nun naka hin Bible cha long hi nol ngei nak asang big ngei ding si timi hi pakhat naga Martin Luther ni arak aw pi bi chu ase kan thai ban tokin chuliawi Roman Catholic khrifa buwa chon church tradition timi anma khrifa bu pi ni zul phung an ngei mi hi authority nol ngei nak sa tataka andak chami se chulong sri law ashway tu na kan ma holin chon pastor kan tela chu anma le chun bishop te polna pope te polna chunani an chimmi hi patak te nol ngei nak sang tatak anak ngei tika hin Luther ni patak te in arak chimdu mi chu khrifa bu ni kan sar mi phunglam salo chun minung kan salo pathian bia long hi asang big mi nol ngei nak
angei mi ase how ti mi hi arak au pi mi chunga hin pakhat ase chu sola scriptura tia ko se bible long ti mi chu ase pani na ka chun sola fide ti mi si zum nak long hi si ti mi kha kan mu mi chu ase Martin Luther ni chu Wittenberg Krifa buwa chunga akhen chi mi ya atial mi chu zeda si ti ya chun thiam chau tar na khi zum nak khri kan zum nak thong long in si ti mi kha arak au pi mi pani nak chu ase chu lewa chun Roman Catholic Krifa bu chu thiam chau tar nak ti mi chu pathian vel le minung tu asar nak pani font long a hin kan mu mi si ti ya anak chom piak mi ase saman se lo Luther ni zia Bible kan zau tika hin chuti chun kan mu tung lo thiam chau tar nak ti mi chu Jesu Christ kan zum nak thong long in pe ase kau chu ti mi hi arak chim ro a hin sola fide ti mi zum nak long hi thiam chau tar nak achwa tar tu le pathian he rem nak achwa tar tu ase kau ti mi hi apani nak arak au pi mi chu ase phundang van chim thana chun kham nak thiam chau tar nak hi minung tu asar nak minung that nak in mu mi seloin pathian vel le Jesu Christ ni Calvary cross arak tua mi arian na hin zum nak chunga anget chan mi se kau ti mi hi arak au pi mi chu ase pathum na ka van kal chot lai pathum na ka kan mu mi chu zeda si ti a chun sola gracia ti mi kha se chu vel ngei nak long ti mi kha se chu vel ngei nak long ti mi chu zeda si ti a chun kham nak hi zaidang in kan mu kho mi lo benebia Luther ni hin Ephesus pani rail nak pariat pakwan ha kha zau tika hin zia kham nak hi pathian lak song pe se hi kham nak hi pathian vel ngei nak ruanga pe kan mu mi sa ko hi to asar nakin selo pathian lak song si ti mi amu tika hin chu Roman Catholic Krifa bu anzum nakha zia Bible he arak ikal ko tung tia arak chimi chunga hin biapingan aitel mi chu hi pathum nak sola gracia ti mi kha vel ngei nak long ti mi kha ase pathian mit mai tha mu kan du a chun zai man kan mani kan tua khom hi om lo zerwa ti a chun pathian vel ngei nak thong long in kham nak chu pek asako ti mi hi Luther ni pathum naka arak chimi chu ase chon palina kan zop te ka hin sola Christus ti mi khri long ti mi kha ika hin kan chim tu reformation liawi patakte an au pi mi chunga chun kan mu mi pakhat chu ase phone ika hin kan mu bantukin Jesu Christ long hi pathian le menung kar laka kan ai kan o kho tu pathian zong ai o kho bantukin minung zong ai o kho tu asi ti mi kha ika hin kan mu mi chu ase Jesu Christ thi nak le tho than nak thong long in pathian he rem nak pathian sinin pathian ni pek mi kham nak hi kan mu kho ti mi kha ika hin pali naka khri long ti mi zum nakha chuliawi reformation chan liawa hin patakte rak au pi mi asi ti mi jong kha wanchim ta kadu adong naga zaida kan mu ti a chun solidio gloria ti mi pathian sunpar nak cha long a ti mi hi panga naga mu mi chu ase chu zaida si ti a chun hi vale chunga zai jong vial te kan tu atega krifa kan sia chu kan tu mi vial te hi pathian sunpar nak cha long a siding si ti mi hi anrak au pi mi chu ase churonga chun minung ni kham naka se thiam chau naka se he tia that nak le thiam nak le izom nakin ti selo in pathian ni pek mi siruanga pathian ni avel ngei nak le Jesu Christ ni atua mi thil cross chunga atua mi anun athi nak le atho than nak he petlai mi kan zum nak chunga ai nget chan ronga hin hi vial te kan zau tika pathian long hi sumpar nak le liang ngan nak chau ding chu si ti mi kha ika hin kan mu mi chu ase le tu nai ka van chim ban tukin thongkhat zanga hleisri
October ni som thum le nikhat ni a hin Martin Luther ni arak tial mi cha statement som kwa le panga arak mi hi vial te hi van zau I kam van atoi nakin atlang kam van kom ma chun atu nai kam van chimmi long te mi panga ni hin avan tlin ko ruwa tia zoom na ka ngai le ika hin kam van chimmi te kam van atlang kam van kom ta lai pakhat na ka hin sola scriptura ti mi Bible long pathian bia long pati na ka hin sola fide ti mi zoom nak long hi ase ma chun pathum na ka sola gracia ti mi vel ngai nak long pali na ka sola Christus ti mi solus Christus ti mi Kri long ma chun adong na ka solidio gloria ti mi pathian sumpanak cha long ti mi hi long panga ni hin reformation chan lioi Martin Luther ni arak dir pi mi betak pathian bia azau hi panga hi chu pathian bia chunga hin fiang ten akan chompiak mi sikau ti mi hi anrak aw pi mi hi chu chan lewa Europe di lakin arak thlen ban tokin chu thlen nak ni chun valei chung pi jong hi avan thlen ti mi hi kan hu mi chu se tu chan Kri fa bu kan ni chin mi phun Kri fa bu na CBC USA Kri fa bu na jong ni hin hi betak hi kan ruwa than haw hi betak hi kan phon chan te om haw kan chim than haw chuti chun pathian bia in chuak mi pathian bia mu mi hi zum nak betak hi aphuang mi Kri fa bu kan si haw ti mi hi ani ni chana van chim ta kadu nan za pi te chunga kan lom kan podcast hi pakhat kan van chwa ton leng manglai kan Facebook kan YouTube jong hi follow like le subscribe kan to piak tu dia som buin ka bia ka van tong ter nan za pi te chunga boy pani thlo chwa pe ko na se